Pankum tamlay tres. Well, kula malap kaksigin kat, timulas kewa, panbain kum tam lipat, los pagka. Kulo malap ngan wi kum pe pankum. Kulo malap ke managawa launching card. Well, huskat fast na met. Well, kulo kaksigin card masimit. Tamlay tres letaga. Pain met na kay walas. Tukun proy las kay wa. Tangan matawakin welaning we met na kay walas kosain kaksigin card ke mo wo mai si passion na sis. Ke pelching. Kulo malap ke phone siya som kat tagakik tagay na ko long. Maliti mai taga ke same sapta si fos me singal tolu na ke singal alkos. Same sapta si fos singal tolu ke singal alkos. Pahpah el sang may sang swas lena perfect gift. Pahpah el sang may sang swas lena. The Father gives perfect gifts. The Father gives perfect gifts. Natakali oye may kek na shish ke Victoria ta na kaslan kat pasam from kunya ke. Namusing ka tram from kun. Mante afar namusing ka tram from kun. Pahpah ta marsin ka shaw. Our Heavenly Father. Na wana kat ntakli na ke uniche met ke koto aklu ke yang winter quarter. Si fe ke koto singe si bena akalemye in akasmakinikod. Enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Lalal fungi call on church. Lalal fungi call on church. Nakataga uniche met abadashkang. May unichingan our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. God lash mas lamatan. God lash mas lamatan. Na finkat liye laysin met siya taga ke Victoria na kaslan God. God's word. Siyam singalya fos itkos nga singal tolu we luto mo de tolu fos singal ako singal mekos. Pagate ye ki wo shel tamlay tres ke Victoria. Naliye unichingan our God and the Holy Scripture. Naliye setting flow one taga na ke wichingan na our Father in heaven. Pahpah na marsin ka siya. Unichingan ang our God and the Holy Scripture. Kadindi flow singan na ke doctrines of Trinity singa. Yokshupe. May Christian na lalal fung ila our God si fun na manifesting in three person. Now, first person na triune God pa week na phone singa our God, our Father in heaven. Pahpah ta marsin ka siya. Pangan first person in the triune God. Second person in the triune God pa mantia ni ke Henry next week. Pamit lang ulas pa Jesus Christ. Now following in Kalia uniche met nge our God and the Holy Scripture, ito ka na Holy Spirit. Pa siyang from Kenya. Kalia uniche met nge. So you got the Holy Scripture and the God, our God, which manifesting in three person. Pahpah wenangon. Pangan siya doctrines ma with Christian lalal fung iya. Na even kum liye ngasun siya basta sit ngane ko siya siya lan Mormon siya. Mas silal Pahpah Paul Florian. El matake tangaw kala kat tu from dugunume. Nang when elaliti matlas ko siya I took that very personally. Responsible sila ng ngayon som Trump nang chisya sila fakana ke lalal fung iyo. Na el tena God. Akat mit Christian el God. Simula ke kaslan God. El Emmanuel. El Jesus ta kang man God. Conceived by the Holy Spirit. Born of the Virgin Mary.
Emmanuel, takan naman may tapangan second person. Pakat sa samram good next week. Takat hindi yok sipayin kaslan ka. Nakesife mataga ke kay simangan. Kadin tala. O yes may na kadin follow na kakuklan ka pa. Kaslan ka makaya na pa usye kalam si makadin tap. Siya papa siya papa tamashin ka siya. When roll on scripture pa me in reveal who God is and give us the desire of God. Pangay o yashing. Nang fact, nga si back kalam yo yok sipayin project 1992 na ke 2002 na ke mas mataga ke siete ngo saptan me ko fostong todo. Matching e yok sipa din establish metigat fast na met ko try kadin flok na nakakuklan ka. Now for so many years, katin ay tala si papa siya. Siya kat papa, siya kat win, siya kat ngon siya. When kat isla, mana yok ke people. Asi pa sa mo ni nang ke broiler. Atam lang siya nga kat taga broiler ke mga na kaya wag kada taga we met last na kaya corporately kadin taga na ke broy siya kat na manas na singkat talen flocken kat na ke mapay lalingin. Pangay kusayangan ministry lowosa. Kusayangan ministry taga ikekta na shelos in tagale kalam na pa na we have been in the falling away from the truth. Kashmir apostasy. We in that apostate state for a long time. Naray na kadin fulak na kakwakan gada. Kusayangan ministry efo ikekta na sila tamale len me len siyak so kung kalen fact summarize siya mas makatash kang ako la nakita ko lang lame ni met patle ako la nara siya na floating and all the scripture mas lamatan papag masin kasao me kat son kat when na kat Holy Spirit pa flow lang unity met nga kadin dia na wang na pa itafong le kadin sang na ke proy ingan kin nakatil taga lensipan na flokong kat na ke mapayalan ke pelching kas mo lan makena pakanu siya masinga I think got loin ta na katip na matalya for so many years kataga lian na ke fosi ma ngakalemeng siete sunga saptan me for stongol dolu ngai sipan na kalwani katlan mishle lensi fena ak matalye ko was in manakewa. Karanganan nganuwas nankawas emanuwas no phone tainwangin maeta kalem la Jesus Christ al dako. Ako la nakita ko lang lem. Ni met patle. Panga o yes makatash kengen. Ena na inme man na kay wataka utaka paypal na kay wa utaka ke nganman ka. Paypal na kay wa utaka ke nganman ka. E ashipa in luti in kai in akswosye e inakate ye swoswos. Nashin met. Ta metman ka in siwas na, ako la fall na kaya maguna kayo. Loing na kaya kaslan gat nga tana, wangin doctrines, wangin kayak payorek, wangin aksywasya korek, wangin may akataya siwas lang God for so long. Nara, title na pa mas makatash ka nga. Mana chef na siya pakataran title. Tauta ka in Maslon Church, Committee on Church, ka Church Melim. Uta ka nga tatupuk. Kisyensiyak sukong. Pasasya ta ka fak nga katkilipan ng tuya kakataya. Life file 44 someone melim mo ngeta sa nga nataka we all 2016
as part of the internship. Ang atuya. Ay sam na nga fact. If hindi pan ba siyam mo, lakang la nin siya kat 2 ml nga point na nila nin siya. Malamay kan lasang lakang la. Tang atu na yin siya nga kasban ngon man God. At yan mo gan natop sila. Like someone they put me on spot. Tarakta katula persevere in actuosya. In me inakas makin niya. Na ifo kung 4 melon fat mo may tatlat kawiyado. Alang matagal sin click force melon mo. Tana to papa ngon pa orang atun siya ngayon na top lang click met force melon ngan pa met calling nga fakat alten na mawulkan. Met nga fakat alten na mawulkan. Na ito ka na may katsum ni ako kan ka. Wanan pange or malan may Pharisees makchisel da ka kepelala. Tana legalism. Pharisees nga sang too much weight na kemalan gada. Tortuwas na sin mayet. Become legalistic in Judaism movement sima elos pan mo panangan mal mo chisel da kan mo el da kan fulfill mana kayo. So siya chisel tuyak line for telling kepelala pa legalism. Aklu materialism. Herodians nga ngatalimalan fella mo yokshupe. Nalta ka mo mana kayo wang la siya yan kas nan God. Actually, skepticism. Wang an art-filled source si may takyang daling-galing ka na mapay pang dahil deny akwaklan God. Skeptics. Nga fact mga solay la masing taka na kaya ngita na katnikin bapa inka siya. When utaka legalism, utaka materialism, utaka skepticism kaya siben wangan doctrines, wangan kaya, wan luturik, wan kaya, wan suwas, aksuwasya, wangan akta yalan suwas wat na sinmitlas ko siya for those many years if many takle furnishing tolu mga taga ke section ak tolu ke tabernacle, temple, kat pa temple misenge, according to scripture of 1 Corinth, siya Corinth tolu for singalon ko singalit kos. Amo aspe ke siya Corinth saptongon kos for siya ifin paye. Don't quote me there. Som cheki. Kung ino na kun som lila paye mga samon nga. Kasta paye pal mata na tum kusayan or makin. So, inan ka proy la we are in a spiritual fight. Kat ina nakating kalam ke masih mga taskengin ang utak yak si bakat ntasano te pa proud lasha. Man kat sundi ki malan kata kat from no dia mga inta ka ke proy lasha ingin. Proy lan met na kay what this is gonna be a daily crime. Nga inoy lang silang kat. Nga tamnay trace ta ka proy lan na kay what metigat ta kanan singan na. Kat ngay kulkat ke proy we proy lan met na kay what ke mtaway ken programa. Totoo yang dato ka kaliya ke proy. We pa met na kay what so fact pa we kat na ke malututan we kat pa na ni ke kaliyan fashion namnas matras ko siya napmanas long may kak na siya tamlal tres kalinga liya may kak lang ako lang nakita ko lang lang nimit patla nakaslan gat magay na kay shoes lang ngon katas rashram mga ke malututin siyem sapta siya fos singal dolun gas ng lalikos pangan ako lang nakita ko lang lang si fel si bakalim me pap man kasi ko to sakulo
Siva si bakalen mi papel sang swashlen. The Father gives perfect gifts. Papa wan na poema kulukurum wan when kom perfect in mana kayo. May sang si mawui me tataka ke when na tum Jesus Christ shall na prefigure foreshadowing the Old Testament. Mana kayo wasishki na ke may sang chef la siya. Mausi o yes na sin fell na phone nine for loud ke makulukwa. Ay susta ke ngan God. Kat kulo malap na siya. Kat kulo malap na siya kaya kung si pe kes na siya mat ko sa ke pelchingan ngat na siya kaksikin gom ke broy. Kadin taga pe ako lang long ka small my taga. Inak kaya kat kay siya taga din persevere. Kaya may sang siya makumisya na siya. Kadin tu na ka remain as Christian, followers of Christ. Finiart mo pe si matagasyong ka na kadin ako lang na impel na kayo. Lalal funikom na kung akalamin kas mo luma, you will never leave us nor forsake us. Kung wigat na ni, tok mapatpat. Nasilo siya siyang insumen, nasilo siya lalal funikom. Wana kung fakti kas mo luma. Baba, nakmanas na shish. Tafong lang nalalap makadrala. Usiya katin sipakalim kala kung kad kalang mateng sisista kelang kalang impel na kayo. Today is the day of salvation. Para ko sa online ministry siya kung makia ke pelching at taga tesis na ke pang si masummarize siya ki hako lang nagkatakalan lame ni may patla. Nargatli kas mo lom mataga outline niya la scripture lom taga ke utaka ke nganlan ka. Te taga ke orat malan may. Of akalam yo Pahpah na kayo taga utaka ke nganlan ka. Papa na panas. Kashikat ke pelching ay matlom ko siya. Takan hindi tafong na lap siya katinte mo tipang akat hindi na pa pakutan yoklom katin folok na ke mapayalom hindi na bitigi patla. Man kas no magay na pa usya katin dala siya kom. E meke na lom. Baba kometa na pa na laskay siya. Ara kumesi na siya. Mas mayok siya pe. Emit. As a kif. Imoligat laligi makuluklas. Patakain ka sa ome. Emmanuel siya mamapit siya yakla. May palanom hakalim mila. Leta ka isusle Bethlehem. Leta ka rela ministry lal. Kaya sa iklalman mayit. Insom na vinsaksin. Lensom matay ngena lepolayot siyum wana ilakalim mi na sin mitsap ni met ko som ni gian Jerusalem na nike ko is may sangsing ba katang na sumingena taka isus ta kang on nomingena papa namnas long poilas kadinita na pala mekalmen isus ta kang on singamen ngon mo makina bakain pengkat esin na shish ministry lan kat the Holy Spirit palan teaches siya na orek for many so long years man na utaka kaya ngon lan kat Pahpah sa siya natas o baba kay shupin pakutan yoklong kom kusaan lan ministry ketla indaga akas makinyagat na kayo kapelsin. When nasusaya lang iketla na siya then siya pa-float na kimasaplan mo siya taka na siya mo siya nga kadinita la kadin na kadin lang siya kung mimetti man na kayo ke insiers kayo ke non-cash kayo ke nganash kayo
Kadin lang siya matalan lash. Wala kat lang siya katsifen. It's all about love. Vertically kadin to ka shukumimit. Which kana kifa siapa chima taka ke kasmolo mataka fukle. Emmanuel chima taka mi shevin chakshina. Kadin race peacefully on him. As we persevering in akamolching proclaim gospel to the ends of the world. Bakit kulumal? Kaya kat matawa, proy ka matlash na kayo, matay ka matkolash. Kaya kat liya tari, makalim si makatafong lang, kadin folot na kaingin. Papa naman na, siyak freshin siya na kayo. Tafong lang ang lap siya, kat pang get church leaders na kayo. We government leaders, na kayo. Hindi project 1992 ke 2002 la, it's obsolete when temata ke Kaslan God, Kokolan God. Manas Papa long pray lash. Long pray lash na kayo wa ke pelching. Tagan folok na ke. Papa mata si makumaki atari ushe mamuli siya. When bang o yeshi fun makadaytay ko. Ito si pelo. Babakat kulumal. Kat proy ken ne baba. Tamash. Tayo sin persevere. Tu na ka ke kasmolom lititalik natas. Kat proy ket lit force natas. Tikshrik natas. Kat proy ken mat makiwalas ko siya. Mat manaslash. Na naspek kayagad. Akayagad when nakatliye manifest ket. Tamlay siwiyak nga. Triskal. Takta nga mo zero functionality nga nalata ka kumurit maganan. Mama na siving fella kumurit maganin faka kalong. Wala na long. Laylain kalam na sin mat kusay na kayo wakin pelsing. Na kusay online ministry ti mata ka fella. O wana may sang makadata ka dike. Laita sila alshem. Mawuna kayo watangan kasawme. Jesus el sogak som yataw sinlo som la ushe. Comforter si paraclete si may sang na siya. Siya taga ke third person of the triune God. Siya may nakaiwanan ni Shushla ke. When ako makalim niya, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, el sovereign the Pontius Pilate kadin taga, liye wala na may sang, moon mapatpat. Flocking God, mat nakaiwa ko siya ke belching. Kat kaksigin ko, ito la wangan na pa accident ke, timing long. Neke message si may ito kamisingin. Papa, kat pray, lalalfungi ko min mana kayo. Ito la, kumligi ka different fellowship and you will provide, which you already fulfilled through your Son, Jesus Christ, on the cross. Moon mapatpat. My Son, a gift for eternal peace. Kat proy kaksinggong, kainin Jesus sumitlang lash. Kat proy. Amen. Well, mas may tikin silpe, kamo check, wuna managay wa Well, kalem kulumalap. Well, na may tlas ko siya kat kuluman lap ka asluman, pain kum siya luman kat place siya, wana kada kalamya. Orator silan may ko siya ngay, lata ko, inawi na naklas, akilin mat na kayo wa, usye historical context, we literary context. Lata ka na, fosingal to ninigas nga lalikos. Inakatay yata, la usye, manakawa may nakadinita kaya masing ngay, natako yang, tuko nakatay yala ka, lata ka usye punchline sin, akfon nila, manakayo. Wala na ko usliin, pero na kayo. Ngayon sam-sam, kaya kokolan ngon si fan. Pafin siya, ma-utal ka kaya kif nga. Kat baptize na kaya ngon si fan. With that, kada usala kaya palsi nga. Tamlay Untitled Chapter. Kulang madlaw.
Bilo kaksin kat kimulas kewa. Bilo malam sin kat kel le Mr. Lipan. Metlan sa paru singe. Ke price malak fashilan sang kasgat kewa ke matayang lash na ke malutut makatash kem singe ya. Kadin ganda ka wiko siyang. Inkain Silbena orada kisin kaksak kulo lasan sin kat. Fakat ko ba darde ke mama katsur pangkun. Kadin mapray kun pe. Kung na kayo mamta kaya ng mga asbuya finan Kent, ka finne Auburn, ka datik na dash ngas pe biwalap, matlash nge, usli be mama sikyak finan Washington nge. Tekla na kayo mama sikyak ke, sunod masikyak finan Texas ke malim luos omla. Na bangay siya si pe mara, kadinan sukmit tokshalan gat, mas waslal, man managay wasayel fa awi fall na ke, takad lalala. El kat si may damana kayo. Napaneng kilomalam sin kat ke aslawusan in wigatyang. Anaging afakang awil kat ten fak kilomalam sin kat kel tamlalipan mayen pangeurek malala. In kan taga pagin malutluda. In daga okuku nane na sin matwiyasha. Kadin matitaka ta shaman na naklasha. Na discovery mal daga so far, thus far. Daga academia Sidestonika limekos was longol dolu. Ash oye sima itakle kalme andiki pepala. Oye pe katka pe sham kun ki kata pe somla na ke oye sima katesla kasinge Geo Valley ki pepala. Victoria ki kata sham kun sham single year itakle ngon ligi. Pange pepal sima le taka lutut ke. Pepal mta ki kas kusai. Ashin in lom si was pepal singe. Ngani kila me urek ke project singe 1992 na ke 2002 ka katte plan siya wo ki makastan kata academy na siya. Akat takle mas mi singe. Matake o yanak kayo. En siya te kapkapak na lang. Ana ka infoloki na din. A yok sense of denial lash kasi. Mamma mga din na sikyak. Na namay sikyak. Chonjingal fasingal akalimila mo na fasi baka din na nashkenge. Nara paneng dako na siyesh ka din dako matayang nagikastan gat. Anak ko si taan pe. Mamangir yaking na malan fela. Mat kol mak masala in dako kunayak mga aksyon sila nge. Patakla sum nagi political arena nge. Panang arawangin. Pellan met kollas ke church ke naksyosi mange. Ay finash pe yorolos, elos sensen gendaw sieta. Kanaw stand maslolos. Ngay sa mga sham ke nasinsi basta mat kakshay nga Washington. Ngasiyak sila. Ifo ka pang sham los ke payak kuluka. Ifo ka dena scriptural, ifo ka ustif matake makastan kata akademia. Ragosta ko shrela. Lepol ye mash matayin ko shro. Akat finan ka naki mamasmasla naki John Saptal gusta na. Matayin ko shro siya ka na ietan Jesus ke ilutiye. Siya silfak lang asya na katindan ko. Matayin ko shro siya pepa taka naki wealth siya. Makatutut kong ki John Saptal ko siya. Napanang ala yok siya pera din ka nakigastan ka ito. Staklo. Takalan ko siya online ministry. Katagan fakak masya waspoilan ka ito. In one compromise ki madash kaya. May tayo maula flok na yun Jesus. May na nagkiko sa akilin kiko sumnula maluweng. Kain malutut na ang katsang dalik nga. Duti kat kanit timekos kasi ngaul. Tepe na ito literary context. Historical context scale. Ngat lalia sumlo mustalik siyendum na hospital. Kum sumna we. Kum sulela takta fagarik magdaliptuman. Natakta siya nga nilita. Mamay falin sangun walat liktuman ka diye.
Elde ekla nagkakaslan gata. James Pena, si Vena eldaga akademiyela. Kadene na kadin. Ito matutiyala. Kaya ka liw pena pa'y. Kumdal villiye. Kumdalam da tongdong siyang alumdela. Ashmormens daga tongdong ka siyang alasya. Masang dal sham. Netari na, ngasik lang akan sham. Del maayaw. Pwede nga sham eh. Ngasik sil dala ka. Joseph Smith si kumdalalun siyangan. Makumdal forken nga. Elmisia molyak. Siya la pasor la fin siyak singe. Naman pangay kata makatara. Turek mga talik fosh nge. Inara 30 work lasha. In som, usinas members kaya lulasha. In mo yok sang. Manil dalale. Ara nagkisiya tapos nga uljinge. Masinge kate kangat malita na. Kung finesom nage. Kasan kata. Metos ngal si pastol ngol. For my yoke is easy. And my burden is light. Pafakla. In fact, ang ki marita lang da shenin Allah ka fushesh amudakla ka malala. Dahil siya in mo lakoma kat nakan la na pagi magunesha. Ara schedule la siya kat tepray kun kat siso chisma o kat meeting kasi Ellen longol siye o ma ngalita hukan darela meeting la siya kisette ya. Kangan pakul makatashkeng Skeliye. Kat finsom na kimakastan ka ata fakata na one Christmas story ni Rick kumkandiya ki Pahpah. Genesis Vanity Revelation. Masilan gat ngi mana utuf-tuf siya. Matal. Akademiya ki ay siya on gosh wastolo. O ebe fwek ki akakor fasalgosh. Matal. Nga mass fong siya imam dawak tevan siyak. You're in metlako. How is that? Kung dako, ana may kisya mo matal siya na singat. Na kung niya Islam nga dalbangon mo doing lalo sa bay mo lalo sleo. Kada patatang nag-oyelan Muslim nga bang. Siya pikso ko mayo kimitlagik siya flayen yeo. Fafay kasilan el tukye. E fall nagikasing da shenin Allah ka fishesh. E maudaklak malala. Fakata makunesh makat kuneye takata tawashte na shish. Ailma, just kana as you are. Takana na yuruk. Napana nga rakadata ka kimalutut mo siya James, elada ka sham. Af brother sila chisas nga. Dada ka sham na siya shmayen. Ashpe mani. Mahal sham kunbeki. Church Jerusalem. Metlak lomo nga. Elostena. Akilin mga oraki. Kalansap siya nga. Siya pela. Once upon a time. Nga ta wikasin goal. Na eldal den lalfungi. Nakamdana kilututin gasten kat ni kadil ikesla na sikla. Fingatera ma kaino yesi katashkeng Ininan manalan kat. Katita ka shamram ka na trauma yeneng yenga ma el katikwet na Joseph Smith ka. Tatay na kainin forces siya artificial intelligence. Insipe katurek magin matayan ang luti. Matayan na finlang si luti, lotayang mukul tamayan, akato ilang mukul tamayan, tafala talik natan. Especially yimtan church. Pangimakastan ka dakalemiya.
Kusaya online ministry katya nang siya ta fo singaw long kuminsin na ke. Malan Levites pamangan. Masi makat ke strictly usina yetan metla siya pa. Kat papa tamasin ka saulan rek makin kat na fakat. Mama pay met kolas ke church nga fakang na sin metla siya mole. Dahil in kain lalalfungi. Nara ki nga samsam ke half brother silang Jesus nga Kel James. Dan lalalfungi ni Jesus ilmisa maulyak na vendok lalalfungi. Na akademia ke urek masapta singal me got first longol si urek mas sapta singal me ko raya be sapta longol si kay wana akademia papasta jemet ke church Jerusalem. Kung Jesus maulyak na mo metnge anay mailik make kayo kaliyak trials la kung fakfaga met Christine choose Christine nge when predominantly Christine nge met Jews si pela del kan bel singa del associate ke church Jerusalem nara kat finli na ke orek masapta algos in wepen o yasimara del scattered nge Stevin elenwaki papel si mal fakla gasinge nanak manas na selos talos cheta malos ro die na ora James eligas na book sila nge mo met cost silan God elan Lord Jesus Christ naram dawak sila nge dak na accuracy trial suffering na sipelu si pal sa mas tapuk singe keo masinge ilke examine relationship in maston lalalfungi eurekma nara ke shram ke lalalfungi singe yo kilata sila nge shram ke pel singe lakos chemsel tagain shram gun na ke commands ma enenaya commands na ke masapkin ya elosin akosten na ke narakat pindi na ke first yo vokal ko ke book sila James nga mam ngalyal da shamram ke command kalme yan pa akosten enenaya en na kewa nashkas lu nga ke usi ke pelsinge si bang genuine faith na si bang mo fake faith kat fin sonali genuine dollar bill tala sivuksi na counterfeit singan el fake kat tekain eta counterfeit nala genuine pangan masing akum inenatala pa usi genuine faith works na panang rakataski palanpel si pang very perilous sisen file kastegan yan pauski pelsing everything counts liya sunod masikyak nge liya masikyak wide house nge liya talik masel matongtong siya nga layar ken songi ayes nge utyak na wenge katena kain kan la mamasikyak lan fela singe narakat mataki perilous timing ina kadinin na kay nale akos ma saplan gata ilan ma taka na sish indakain utyak inkasya kata na kimas na fak kilukorin saptal mi ko singalit kosh olil fak mo pelsin ang akum taka rela kapashwo wulas na sin lem Jesus Christ mamatel wangan la masasil matawek masasil singatikan sikyak ni kina kat folok na nigi conversation silal Nicodemus ekin matsas lagi masapo elem na Jesus Christ tagaki John sapta tolu el fakmalen silbay susle na me kalme yan na pay tamlen si wiyak tamlen lipan el taka narrow it down lagi
mamay kekla ola nga kung fintig susle ingon nga kung finne tawile ka church le kasum ni pedok len govane mindeyak kipeptais kikof kasang sieta fa singaul ke Mormons kadem ngupik alun sette kaino ye mapang additives when Jesus Christ is not about Jesus Christ plus additives el mga kumin ot mo ton chuna taka na yorol na lalfungel na shenin na laka fishesh and we utak laka malala kata ka tan ka ti mising na rak kipel sing ako righteously ako stain ki mul simal bangon kat na kenge kat lieten pan na nakin si fena lila me fall nga kumin kain aron ke stewardship lasho and agak fashion calling si matagana si kumwe main katash ke church age mising masi matena gektan sin met palo na si Daniel ma mystery si ma itakyang na si Paul aspel si ma etakana si mayen ki Bible la kate connecta na askainin met tolu si pa ki Bible na tasang as may choose madawak ki babay premil de ko ki Genesis saptas nga luo na met na kayo amate met choose and met peken na as time of the Gentiles si masikyak tari pel si matako met pepolo na in de ko singulyan Jerusalem ki yakon fuko on course met digi Jerusalem Christ Gentiles to matawak bella losia nekin na fullness singa sikyak na en si mamay taktolo singa tagagyabang ako maskea nga kung the Levites ana ki tramtram mata ka din ko fong ki lomalue ko fakak pen o anang kat malan church mengarash ke church age narakit James il pasta semit ke church Jerusalem na kadeliela malta ka fak kale kusho el fine pasta simsing nga fakil tam lipan la covenant wangan members ke church lala mane the sugar coat ete ta ko in fact mamamita kilongo el ki metan mole men el den lalfungi sisa sel mise molya tuyang na sinal pangan pelsi ma revelation singa ketta na sila digin dress ka lelucha ke 2002 ke cleanse up singa afangil ta lipan namle shirle but we got ngayon ng ngala kigat tawigasin ko la ngaucha ki yeit ko semeta nga pangon na mo okay kinga tawo ya del mo ete freshasta na siyum eupela so masikyakan pa dena me fresh la nangang okay nga sige masima ngaluto laki pepalang yeit kos mat yeit kos shell yeit kos to nge efresh tepen na fresh ngamatan ko kelongul si ngana kasen siak si menutut pepala det fanam tawak na euro nganam tawak na high school narang afakla wangin ma fresh tako na fast ke tamal lipanel orot due diligence lala ne kumni masing itakligi pa pala allo ang nakita na ipsiak luonge itakligi siete sonikan me wasong dolu mana yokshi baji bange showbread candle light nge na altar of incense nge itakligi pa ipsiak luonge nangangetang nagimasayang Nagasam-sam kun nakimaya ta si masamanda ki fak kek ngeta na takumta kat ngus-ngus na nakiwala siya tanget maliya ngatigin si nga masek pagkanten pasta lelot lain misepe betul kata sila dalusan pinagkaskas kulu kayok ifo ka mga sikyak kata lim minister nga shola me sikyak nga
kat kalayan sa ba wengen na ushen orek malasha. Akat na fong na signy malan mo ito. You tell me. Masima wengen ki pebala makat fashion ke Christmas to anising. How are we come as a living sacrifice? Is it living? When organisms si pange, the organization si. Narang a full la plemi mat kolyas ki yang al sumla. Me kum de laro. Kapay pa singe an fast kum de ruang or project sini shafla ye irrelic. Na yem si yetari kum de replicate ye ki masinge. Masima taan ki papal singe afak mo warang rong guluk. Rom singal dolu was singal dolu. Na masyan, kosta ka ki papal si metiki masinge ya, ma-replicate masinge kaya, sang horror na ke. May kan gas, kapatol nga nitak na ki papal. Now, ema me, improvement si bagat fulokon la, nakiwarang rong guluk, siya na namata ka ki masinge. Papal matay ki kas kusay. Na yara na kan flok lepe kasi siya kan may mien ekles spell silas nga. Mana sin piskor nga. In galem ke ko kade lusi language silas ka truang ikul. In the fall na sin me. Mat sa pan fakas ko try nga. Confidence som sige no to lakas ipru ka kas pon be ka kas evaten affluent. Menas kanin level. Wapen no las ko try nga. As level in gas ko try. Gas ma o ma papa mata tamas ne mata kies nge del ma gas mata belsi ta shamra meta kattekan kalim kila medel shamon mesira ekles spelling nge mainda cater na shin mutse ekat mit kushaya nara katara mga ne relik masi mga amdogin shin kin kaya pa la activity fa kaya katara kat kemat ke compose Pahpah singe. Katorela ip singe sumta sakapot. Sham sa wefloko. When masimus pahpah nga Dalam tawa falen na finastafung lesi. Na teletui. Falok pa na nakim tawa kaya syud pa mtawak simus. Mandal tafung le. Ora safla yel dan sas lagi kasan kata. Napana nga rataka na sikum nga kumin. Dekshini na liye, mga loang na ke. Naurela, met ko las nga mapili siya walin tasta lang mafalok na ke politics nga. Dahil lostikan ko na mga. Manday kaya fo. Kung may rek mawal kos, kaya rek maluman, nakanaroon siya uluman, piyepel lumin pagin mga. Nakatsom ke siya Andrea na sang na kitin na sinma ito. Katini na napad hindi maluto chimsinging. Manita ka siyam ke trials and temptation. Pa James tadaga siyam kun kisapta simit nga ifo meka din na naro. Napana nga ro kimatuti silas nga ileta ka yung kasi ka ta. Mayin ka tata ka ki first two na kasi nga lo siya nga na. First two na kasi nga lo ang emek na la. Elta kain Samsung gun la. James in fact la finish trials nga kumin deman kan la masita malilipan nda dikat kenge. Kat papa shak nam tan comment center la la mataligi mana kay wasye lulin garangan ya klala. Apangan pensi enji mga tuwi kayo. Anakilin gusto kayo mataga wikat yang pelang vlog na sin matuti silashma. Kadel julelam singing Mayan pa nang rek malala. Da syuk mga kinga akom sumrek maawal kus. Follow ko mga Taliksi natal paparu. Di ginisalwi na Kadel bangon ki yesngal tolu somla. Elutyak el opposite of me. Elutyak el matana ki masing ani mising Somne Israel. Som gelutut Pahpah. Follow ko ra internship lala. Som na kaya alu ngay kaya what
Shannon Maui and Shishaye. In can lead chamberman Kalunge. Nara can sham. When the lick do Papa Chief fun namasumra internship loving and go shy. Lipan Belanga in the shum, launching cut Kimalikastan shum. God bless, Pastor Mate. Kulomalap ke historical context, literary context, we from in akaya mitlad vun lash na kay wakushay, mga tagal taysis na ke bela, yokshu bayen magatli ke sakulu, masikya katli ke project 1992 na ke 2002 na ke effects, na ke consequences magatash ke mishing ito na apostasy si pagatash ke kat sumniki mapailan ka nara magatuyak ke mishing ene na napay ka din flocking kat na ke hakukman ka din nagadat ka lieta na tamlay tres ka lieta ka intak me someone masingan kating kalam gelas masing magyok sipe meeting na ke mojing apa me for lao liak ngan ka din nilyak na ingat masingan pa na ka din expound len na kay wasang na ke proilasha fact na sin mitlash ngay ask him surely go are you right with God kumitan na pa la kung full lao da klal fungingan nan ka tashin ko when pa ita ka usi solution siya ito ka kemalito siya for singalit ko singalal ko pa usi having got ka na ke me for slow me ngan singal dol singala ko taga na mataga source siya usi ka sikyak ye temptation na ipsiak lu mga dito ka pa kata yangan pa me step masikyak ke temptation so you got the source steps na solution force na foto me on kospang ito when na may duty ke lanikar sumna ali kanong yung kadinda ka di na may sang perfect sang ito kan kasama ito karun papa magay insang me inaktuwa sigat lang nag eternal glory siya now with that nataka riti force singal dolmi ke singal course nakataka ikoya first by first kamitige di ko ya gada broil ara for shime da bange or makin pabal me mata lang mata nata siya when pangan pabal siya inspire pabal na kayo uta ka ngan kat na pangan source siya na kadin right magino kaslan kat uta ka ngan mal magay na for singal dolu akalam yang Leila ta in wang in might in fact fin shufeya kel katil shufeya Leila ta in wang in might in fact fin shufeya kel katil shufeya ta kal el tia shufeya ke makulu ta kal el tia shufeya ke makulu awaya pe el tia shufe katena might for singalakos tamit na kaywa elos shufeya ke kena lalos calling in cielos na ke lang sikuluk lalos elos tafungle asi periti when banga ipsime the source of temptation jabang tamit na kaywa elos shufeya ke kena lalos calling in cielos na ke lang sikuluk lalos elos tafungle ipsime da bangan for singal do singalakos kada kikoyo yata pangan source of temptation chingan for singal me gortang singal one gor ipsiak lu apang step na ke temptation chingan na long sikuluk ke kapak oswala or makuluk makuluk ke mata la oswala mishe Kosintia kiapayakla matlili kulalok pangan step source step nangyana solution na pataga kaya for singalit course na kaya singalal course may kite wo na kayawa kite fall malang me taga lang me yurun papataman kalim you're all wangin mukui
ewangan laman aulia. Kada kaya kata ya befoshingan. Na shafla ya foshingan lal kurs. El oswikat le ke lang chilal chifena ke kas paye tagadin wena fakushe mit lan managawa ma el orela. Solution jabangan. So we got the source. Step na ke temptation chingan na solution na ke temptation. Papa gumito ininalas kay siya. Makite woshemet perfect pakum sapay maifin shakshin. Inta la makuliklan fela kadin age masang chima wimit mon mabatbat. Siya ka keshan when na tum makay na Jesus Christ siya matlang lash. Kat kulong malap kikas molong. Kat liye nature lan sinful siya makadash kenge. Tanakum na wikat na taka impel na kay wine karangin kat inakay kat kay siya. Na manas akataya sungya na kat kay siya. Kadinitala managawa ruma perfect. When kum kat perfect siya. Kat true kaksing kum kaya Jesus siya matlang lash kat proy. Amen. Kaya chita na shui kaksagin God. Okay. Kas wala na mataga. Katagal yun ang kamatawagan buksing eh. Me. Tapos kanu siya. Siyem sapta siya fos. Luo. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Mayang angelas, even got the shufeya cut, kemolging, when even got genuine believers, eta ushe oyeshima, eta kaya kat kalalal funyalash. Pange perseverance shima tagake force me singal luo lead up na ke force singal dolin ka singal alikos ranga riti force singal luo in ushe oye shima akumen ng kalam ke. Blessed is the man that endured temptation. When she wo na shelos sha tu ka ke pel shof na shikyako. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that loved him. Nakadash ke spiritual warfare siya, in ito status makadash ke mo siya. If when panatagay ke me Garden of Eden, kataga na ke sinful, we inherit the sinful nature. Kat na kay wami siya, spiritually we're dead. Nara Satan el taga na kiyabi ka din pel na kayo in Kolkata na kaya oya si ma me katya taga na kaya may sang now yok singa na isam background si ma utaga kaya mariching tes pura may talaga ngan fashly kin pel singa kaya siya ma sikat na siya Stephen ngan may ta kalyeya. Stephen was the first martyr of the church. If and wag manil to ko kaya kastanga, that's perseverance. Som penanil ngatak na yung kasang eh. Papa nas na silos. Elos nikin milos aro. Sigin here foundation jingan. Naka-temptation ka, trials, tribulation, maka-molin ka molin, melalal fung silas. Genuine believers, they're picking up the cross and follow Jesus Christ. Genuine believers, na mesika na kamolalo so dal pechalala na Jesus fashke. Orakel kuluk neke and waki penay baste vinel daga from gun ko ngaitat na yung kasaw nanak manas na selos ni kun Milo saro when na Jesus el efin shaksin and mirror ben na o yes yung mga kumetaga na pangan perseverance doctrines of perseverance may nakadinash kengan pa remain as Christian followers of Christ
ke pelupe. Nakadeta ka na source lan temptation siya ita ka na may ma din na genuine, may ma din na me alaw kya laga shukta lalal fungima ita ka na tal shuk na dan blame me kat mo kat pa flela mangan sikya aga 3D for singalit ko singalal ko tana wangan mau kulukurun kat wangan na rin ka 3 for singal dolo na singalal ko tana me alla kalim mila even shufeyak maita leila elosinte fa mo katil shufeya long machingan leila time wangan ma din fact fin shufeya kel kat el shufeya hefo the kat el tia shufeya ke makuluk wangan makuluk kan som shufel ka kat el perfect in managawa el matal wangan makuluk in his environment. That is why he's saying his son inak matalya got that esta makuluk las katin fit to his perfectness. Kada to kasi focus na ke masima the gosh ke for single dolu single ako single katin de source lantem me katin de source lan temptation chingin. Kada to loin na wait ma wela na ke mulal dal chivenangan wanadan ara masima Adam and Eve for I get cardin in Viden. Genesis garsh. Genesis tolu for single luna get single tolu. Matayin como siya elusye push Adam then point finger na matayin siya wait suko pausye arang ash ke masing it's a blame game. Naro, foshak singal dolu to akalam mo. Hey, if you not much feya, ni make cause mo kadel shufeya. The God el tia shufeya ke makulu. E waya pe el tia shufe katay na mo. Shab la fulay la ashkala dalan korin. Lawina is every step of the way na ke temptation gonna get me tribulation magadash kang law si mafan na siya kasi the fact ko si mataga for single dolu in akalamela kat de gan shufay kat ke makuluk man wangin makuluk oron na vingat de na desire lan matayin jingan pachfen na ushella kolol lan na ke makuluk sima elong serpent so kungan kang la masima forbidden in the Garden of Eden. Na mugul chingan pay ngani kinay valde ang mo. Evo mo kanaus na manya we ben na pangan nature si mga kadash kengin. Source lan nature singe tagada na me we're in a fallen state. May solution na ke masingan. Pataga for singal ko na first fruit si by the gun. Isus na ke ngan wala tamil treasure da kakalam takadin isus na ke ngan matching a first fruit siya bang our solution na ke malang God put us here he will provide a way. Now if you got go through temptation go through tribulation trials and tribulation God is with us along the way. Amataga ke siya korin sapta singal tolung am inangan sibal usita somna ke read it na is with us every step of the way. Kadin faithfully na well. Tak focus na ke source siya. Metigan sum blame God. Kung kalam gana wan makulukron God. Elde ka na makin makulukan tap piko. Elde ka. Nakatflok na nake card ng vid and source mataga ke nganta na. Insiyan may nga bataga ke force nga lako siya. Tamat na kayawa elos shveya ke nalalos pangan los singan ke nalalos shveyak maita ke nalalos shivena ke nalalos their lust
Pagkakarta na vida na. When this fallen nature, siya ka din ang kalam gala, pang perseverance siya ka fos nga luwa. Trials, temptation nga ito ka, o ka din remain as Christian. Ka din ito, proy na singkat, sang makatash ka nga na singkat, len, poinkat ka, pel, elya makatash ka nga. Nakadali ito na, oya may na ka din aspek ka nga. Kada ito ka sang pa na ka fos, singan me ko, singalon ko, ka din kalam gala. Makat ukan na mo tinaliya ngayon, katil di man na kayo. David el Broy mo, namanas God, mapang ako flan self-realize ngayon. Esla peligia. Esla peligia pa na God. Sinful nature sa lahat ngayon. Kung nagat ke inas wukle, wala ka din magatkan mukhan na makaluko. Nangafya ka ang isang sa mga men. Dude, ako na, nakita ka lang lim. Ni make patleta na, got so many malan ka for so many years. When laying singit ako, nasipe, what really happened in the very past years nage N-word nage history nage oyen nage wang asma na ilya siya lalal fing mo usipen na mga consequences makatash ka na misiyeng katina or makin kastan kan inaksi washing my class nga we're pointing finger everywhere. Whatever we're doing, hello, kat leshi kataro mga katinat ka na kastan ka in actual sikat lainnya na kan niwangin maya talas. Nakiflok siya nga. O wana ka din kitsong pugunyain o kan na nage o yesi makat pan maya wangin na pa yung makain wangin na. Managay wa service. Kading kalan na nature sila nga that's alright. Para utaka solution siya ka fos nga lal ko nga kadin from mo na nga na kading kalan kala. Kat na pa kol lang makuluk nga. Kat na pa rin ang makuluk nga. Men kat sangin kinalash. Lost lash na ke makatliye nga. Aro, mero, el kol lang siyes na ke lang sikuluk. Lang sikuluk. Napangan mas mausira. Tafong lesson. Nara source lan makuluk lan maitse te matakarun kat me. When God perfect siya pang. Wan makulurun kat. Source lan makuluk siya nga taga keme kenalan insyan mait. Kenalan me kenalalos nga pa kolang insyalos na ke lang siya kuluk siya nga. Naro, katli mistake siya karta ng vida na plane came siya pang nature lash. Nakatkan naro plane came nga na malas nga na rakrak la, makuluk nga katli man na kayo panganan siya may nakanin diya na ke step fos siya nga lakot siya may court mo fos siya nga lon court na ke ipsyak tungan inta ko. Katinalil loing na pa Oy, katil talaga na phone na tutol. Katil na pa masya. Oy, di pan ko may na kulong. Acknowledge. That's it. Give it. Acknowledge. Give it to the Lord. Give it to the Lord. Nangafat na pa na siya na nataga na rukin pa na kaywang. Ilarangan nanak keme. Makuluk lan fella. When nanak nga pataga ng ataga may solution na kaya. Ataga broy. Ataga ikesta Bible na. Pretty. When Bible na kas mo lang kat magana pa kayo sikat lak matalyagat. Panang el makay na pa kanak matalyagat. Katlan misle. Lensi fana matalye ko was in mga nakaywa. May mga nakaywangan nanak watu lusting kaya no yan nakaywa matagad
tempigat katinara makuluk. That is how we persevere. We persevere in the Lord. Mengakong cannot stand on our own. Evil forces sineta. Naomne kumesom na kemeto saptakos na papen na chisel makinya. Kaslan ka. Sorslan makuluk singeta ka. May kenalan kay siya machifena. Wengan na pa makuluklan ka. Katika yung taga me, Leila tayo wengan med in fact fin shufe yakel, kartel shufe ya. Kartel shufe ya teka. Katika in fact, paya da manifero at tafong na daringan. Nakatpatat siyang inherent sinful nature siya nga nakatakam taplemi ne papat tamay kaino yangan mo. Tako panayin siya kay siya. Nawan ang akalan niya. Ekatlan misle. Lensifena matalye kuwos in manakewa. Karangan ng nganuwos, non-kawos, manuwos. No fun, ta inwangan mata. Inwangan mata, kalim las Jesus Christ, el tako. Kanda sangulan floko. Inan wangan mata las, inan wan makulukla. Kanda pa, solution siya katatak akataya. Taingin na kadin nila, source lan makuluk siya nga, taka kain siya kuluk makin. Pangan nature las. We cannot blame God. God il siya mesya free will siya bauta ka nga. Lakyan na fun na masapay kaya kada na vida na elang nimet kumpos kan kang fun na fun na siya the tree of man, knowledge of good and evil. Tal siya akustin, free will siya, kanaus na, free will, kanaus na, maya taga yamangan, Lucifer. Lupufen si makyatoy med, wanalan pa choir master in kasam, tal liti worship. Elin si falat siya, eke falat tikikat, or akatil me, elukwat, ukwala kwisye tafatolo. Na eltat pa principalities lan fellowship. Principality, may elos tuminian ke fellowship, aro makuluk, in akuluk ye oya silan kat mal, Takakanaw sa tari makuluk. O siya kaya ni nasukong kaya when natal Jesus Christ. Dahil kaya kanaw na masya na tikain ka na nila malangkat. Kad il matayin ka siya. Kad papa, kad when matayin tron lala. Command center, matang 80 church, body of Christ siya. Ito ka kaya fosing alalkos, na kaya first fruit siya. Dahil ngayon ang ako pinkalim kaya lawangan makulukron ka. Free will siya ba ito ka sila na luman. Ito ka insiyom me. Na ito ka sipa nga fat na sin nesikia nga ngam niya. Mana ka wang ara ka maula ko. Nga kusensya ki masing nga. E siya kla mesingan. Kaya may akin siya ka at. Evin nga som ni maui ka Christmas taon niya. Kamay sang akin siya ka. Bay malan ka at. Ngati silpa na wi mga ngasong breaking mga in alang andiyang lala Well, source ng temptation siya nga, tagapin na siya may call, kikiapin makin namalan may tayo, or functions, maurik finan ko siya, faring, source niya tagapin na kaya may being tempted to do worldly stuff. Apakatu kayo? Siya kayo siya nga, pangan payel setan. Setan ikaw makin mayatan na kaya, yan na kayo wala. Namni wangan makulugrun God. Wangan na pay. Source lan makulugat ka kaya insye kikiap la shiven. Insye lang si kikiap nga usla insye na kaya mas matagak kalamya nga. Tafong lesing. Tafong lang nalalapsi. Na even kung chunyuan believers trying to get tribulation, temptation ko, yang katil wikum na pelchi kum remain na tagal na rin kata, ito ka may washin na siya, may kum kap ka ba, kum tayo ko kala, kum kailiki na meta. So, first to fact mo, consider it joy.
My brethren, count it all joy when you fall into thy first temptation. When faithful siya bang, perseverance, remain as Christian siya bang. Liki na kung fall back, na kumtay, kala paro, ila paro nga pata, ila nga, source lan, makuluk na kayo, wataga kay insyan, na kayo, pat call lang na kaya, makuluk siya nga. Nakadito, katita lakat na kayo wafatotole, rom tolu nongol tolu, katita lakat na fun na sin, and come short of the glory of God. Pakastan ka na kalimye. Nakatita la, wages of sin, patid, pamisya. Pakatita ka liyan na ka step, for singal megor sa singalon ko nga. Katliyan na ka, folktalan masing, eving kat som na ka. Lucifer el folktalan, ke, falatigi God. Aro kwakyakil. Na nga na pride pa, cause lang sin makadash ka nga. Hindi siya falit siya para, kat patatyan na ka sinful nature siya nga. Katil ito. Ilita makadash ka nga. Para provide ng kanik sa kumain, flocking kat na your role. Na kaya mapay siya nga. Na source siya makatagal, di alakat ya ki nga ito na, kung di ba pinauus na niya, utak na malangkat, nga ligyan, mat ko siya nga. Source siya matemiyan, mat nga 20, right na masi ngayon, efo, manawuwo siya palangkat nga, itak na mawulangkat nga. Aparo, yok siya ba kading kalam kala. Kadin na kandi, lalalfong yung malan mo ito, akadin lalalfong ima, takarun ngon God. Makain na. Sipa nakalim yung Pahpah, mas na nagawa, taga utak ka kaya ngon God. Masingan wangan. Wangan, may somnara o yangan. Tamna, stress ka na likiya ka background lala. Nakikomedian lang siya, nakiya katlong pe. Yan nalalap siya pa may kusay nga asya nga. Nara katikain, taka nakimapayas nga, nakiya, masinga flok niyak lang nakiya. Solution siya nga kada taka, sam-sam ka. Kamiti ka taka nakiya solution siya, fos nga, litos nga, tanga, don't blame no one but you. Makumash ka, o nga yan makumash ka, kung siya na sumnan ka ni, kumukay la inchiyom na kaya, matafong na siya nga. Keke na lalos, kolang inchiyalos na kaya, lang siya kuluk lalos, elos tafong na. Na step, na kaya makuluk siya patagang. Na lang siya kuluk, pangan, mesingan, lang siya kuluk lalos, elos tafong na. Lost, kasmer ga kalim yun. Na lang siya kuluk, ke kapat, oswala, or makuluk. El di la sum thought process mo kayo na lost nga, la sum nag-action in commit, makuluk siya pang. Pang step siya nga. Source at agad na, kat na ba source lang makulugo. Uda ka free will siya kadin make it. Na para, perseverance nga liyok siya pa. Ingin nakataka nag-step at na lang siya kuluk marala, elos tafong langan, kaya kapay ka, oswala or makuluk. Makuluk kaya matala, oswala mi siya. Pangan step nga. Na lang siya kuluk, kaya kapay, oswala or makuluk. Or makuluk, kaya matala, oswala mi siya. Sin. Death. Wages of sin is death. Na mi siya siya imeda papia, spiritually dead. Eke, karda na vida. Pangan mi siya siya imeda. We are spiritually dead. Mi siya siya klua, fakyak longol siya, fosalgos. Panangan mi siya luyen na kadenan focus na kaya. Manisus na siya pa kadeta ka samsam kun kaya, fos singa likos, singa lalkos nga. First fruit. Takading de step singan. Kat lost full thought ne
Kataka na keme action on. Katrala makuluk. When Adam and Eve, talwela kikiap sila serpent so kung Lucifer in the form of serpent. Napakataas kengen ang napara me Misha siya me the Garden of Eden. We are spiritually dead. Misha siya luangan pataka utaka isusla siya na kaya. Spiritual dead siya na siya isusla. So chisha the gakalam mo me. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Na kaya te enter the kingdom of God, kung mesum na misha siya kluo siya pa line for siya katta ko sa online ministry ta ka naroon met ko siya na kalamye. Ako lang. Nakita ko lang lim. Ni met patla. Katlan misla. Len si fena matalye kuwos. Iman na kayo. Karangan ng manuwos nan kuwos, manuwos. Katlan misla. Elwangan yoros. Ora, wangan doctrines. Wangan luti ke order of salvation mekan min prite ka tram kun misha akluo siya na painan taga litia kat met ko siya na ke doctrines of predestination siya at the end of the day there's two places heaven and hell wangan and siya nakatliye issues la siya na payok siya meta we need to continue me calling siya preach the gospel someone need to preach the gospel para Eastern Seaport, Massachusetts, past Boston, Massachusetts, November 21st, sa payak ma missionary nga, taga, mentali yok sa payak ni Shusta siya nga. Sunkat kaya August 21st, 1852. Tamal trace, som trace, mga na phone na kadin trace background siya nga, lapian na pay. Kasi siya ka ba, kat the sumne Samoa, Western Samoa instead of go to Boston, kadin di doctrines may na kadin naksh kami siya nga. Na kadin som filter ya mga, tagal di factor, kat the sum, Project 1992 na 2002, taga na mas mayok siya pa me. Ka section akluo siya mga, taga ka lamnuk-nuk ka, temple land God. Siya kat pa temple land God mi siya nga. So, for the last so many years, we're not conscious about God stuff. We're not being consciously aware. We're not situationally aware. If itakla, when one doctrines, when magtiti malang God. So therefore, we were not being imagined malang God. Katina nan kamut ko, meditated on the word of God. So therefore, our rational, our reasoning, reason predestination. Arsha and Luwe, heaven and hell. Katina taga mut ko nga, hey, ina na si Shustesi. In someone yok tiki na manakay wa maurek nga, ligin na Christmas taweni, kamas, udaki ito, mawangan ka Pahpah. I'm not long. Namnas long, masing namnas. Paproy si Lars Tela. Katten folong gat na kimapay ngin na metipat. Namnas long. Source lan makulu kung ata kata na elos rep makin na maralos nan ko. Nara stay papatagati na kataga na itak na malanggat. Itak la. Nara wangin compassion. There's no affection. When katina liyan na po elame, taga ife eke gospel on Christ. Crucifixion, death, burial, resurrection, ascension. Lan got some nan kasha. So long si kuluk na pakantin, we've been doing it. Kasi been got filay na now. Makuluk nga fashion. Makuluk nga matala. Oswala misya. When wangan mataga ditikat wan kayak taga inakswasye kat wangan litin
na ke mas was when kadeshla malan kata. Na ifa kat nta ke lost na mishinge when apostate kat sumniki we fail from the truth of God. Os wala mana kulukshe misha si bang. Rakat tina sampram ke nishusta singa itala mekan men ishusta ke ngan God. So therefore, forsingalan kosta katana Shemin lang nimit ko was kiapayak la. Akat kiapayak tatar. We're in the pig lie. We're in the pig scam. We're in it. Abang masih ma yok shbel. Bako tenjing. Bang mo la sing. Bang may sang sing. Papa el sang may sang swashland. Perfect. The Father gives perfect gifts. For singalon ko rakalam yang kusin tia kiapayak la. Matlili kulolok. Kusin tia kiapayak la matlili kulolok. Be not deceived, my beloved brethren. Do not be deceived. Be not deceived, my beloved brethren. Kat kiapayak la since 1992, nega 2002, manitakla the way our personality should be. Our personality should reflect malan God. When kat isusta kyang anlan God. Agat nigin na may isusta kyang anlan God. Therefore, we will kat tinaalu kyang ngana payo. Papa, tamashin ka siya. Shuk met alu payo. Bako tayo sila nga payo taka. Kalam kaman dahil ito ka silpa na usye. For singalit ko singalal ko ka din kalam kela. There's a solution to the problem. Na solution siya nga tinataka kaya kusuangan ministry. What? Solution din tikain taka na kaya taka kaya kusuangan ministry. Kat taka fa man kapasyang. Kat kapas. Kat lalal fungin na pala. Kat pasapay kat kapel singin. We're professing God. Timalan mo ito. Pangan kapasyangan. Tikala lila. Tikala. Okay, ngonlan kat usye. Kat isusta kaya ngonlan kat. So therefore, we're proclaiming masingin na. Me, kuusin tiya kaya payakla. Kat kaya payakla for a long time. Fanangamtan na kaya mo ultimate, ha? Lakan nga mo, paano mo, wunan. Medi pa nilongo, lan na sure ka ni mas. Manpangan norit malaga, ngan sure ka ni. And spelas, nan kislimegos ke rais, ke wun, in me. Mong so mas siya. Man kaya payakla nga. Satan pa kaya payakla nga. Na wipen na may matakaista malankat nga. Pangaoya makatas ka ni musingin nga. Na mål siya nga na siya tamalading siya nga siya befast na kaya. Nga persevere, remain as Christian. Temptation, ka persevere, ka may trials and tribulation matakan na ruk na fon na nga sang na singkat. Nga na ba mind game siya nga taga isya, ilita manasla ka. Na kaya kusro. Ilan na taga nga, may solution na kaya, mataga proy recast ng God. Because that's the only way we can remain in the fight. Kaslan ka. Genesis na ka Revelation. Wang, lan na. Arang ako na la funti ka nga. Nga fa na simtan ka nga. Ako na la. Man pen na ka nga sum na kaya. Wana nash na oya mata ka kaya. Spirit, evil spirit. Nga karingin. Nga fa na sin me kenar en. Kata ko na la wifi nga kaya. Kat mutulila. When Wi-Fi siya someone is watching you. Tanga, siya na kalim me. Command sender. Kat papa, kat mo inasin ka siya. Tanga iti liye. They're in control. Masi mga kami na nilalfong niya na la. Kat isus te kaya ngan kat. Pagkat ka naka fos singali ko. El pa karangin. El pa enlighten. El pa tiraki. El ministering kat katin. Mata na kaya lane lan kat. Nta na kenik osik sukunge. Wangin, fingum lang na mat ko siya pan na mailik mo, mawupang mo masata na pa makadas kengin na. Kat me,
We've been deceived. Siya lang be not deceived. Na wala nga kalim niya. Wala nga tage ate singen. Siya kia po yala ke misal at paparo. Nalwin na. Lakan nga siyang na mo siyang. Ingin na wangan nila. Nga fat na siwos. Community lang church mela mga. Katke ilan nen. If liban. Katke liban nen tuya. Kakatayin na sin church mela. Like file 4 for fat mo. One na mat ke we all mela. Sino man naureke? Di rin malan kata. Nga dilipan ba sam-sam? If hindi pan lakas ning shara. Siyangin. 2016, 2012 pa. Kasi bin pa ko ng yokman ka, dilikas la ka, umakula. If yung batsyos mo rin, umakula. Iya gusto ko, I was put on the spot ke committee lang church. Melima, siyak sila. If akong for fakla pang, if hindi pan ba sam-sam nga, I can. Tingin ang alas mo katlan, kat Holy Spirit pa po niya. Ang fakot na pa mamay ta fakot. May ko las finan melim nga, dal suman masama, dal tinamul ka. We have been deceived. Just la pasasi ta fak mo. Pas na nga siyak sam-sam singen tuwi, may nga sam-sam. Katalaw luto sam-sam kun me materials na kaya sharenin. Ang ay sam lain siya. Basta no ta lead meeting siya nga. Wito ka man nga float in California. Elang di pa ni finar makumfak namnas fak. Nga fala ni meta. Mga tolaw ka sam-sam kun masakawul. Fukar tile simen. Nga fakta ta maliliwiyap. Afala lang na minero, frital minero. O kati samon tempan mamasyala finan nilang. Tamalil na yun na minero. Tamalil frital minero. O kati sam-sam kun masakawul. We've been deceived. At kan mal kan lagi batas na nilfukya po ikaw siya nga. Infatti, ususpaw siya lang siya nga. At kan mal kan. El sangkayang na phone na nga lipan kong fact na met. Nga na pay siya bang fact. Nga in fact, la priority la siya malan mait pakadas siya nga. At tangkin ma siya ganyan. Mantimalan ka. Nakatlos lang yan. Because we've been deceived. Pero masi marik mawingif. May tapan mapaya siya pa kaderang. Manayilya siya pa kataskang masingin. Siya nga proy pangkin. Siya pa sa maningin. Let us undeceive ourselves. Kikaslan ka tingin. Metigipatla. Katnikin na me isus na gangon. Or also therefore, we've been deceived. Na manas may kosain na papa, may call ka church, may call ka government, tuwi ka makatarangin, anong kataksuwas sila, if ay tatla, section na kluwa ka temple, lamnuk-nuk. Tanga pa, reasoning, conscience, imagination, memory, affection, personality lan may. Siya katli nag-furnishing tolu at na kaslan ka, kalimlan ka, may kingsi na singkat. Itakla for so long. Agat suklay, agat ala loss
One luteoric by ni machine when we've been deceived. We've been deceived. So may solution na kaya pataga ke for singa likod na ke singa lalikod kasi ben pakutan yokman God. Elakia precisely in his own timing na ke or silan met ko siya machine. Tamlil triska. Ba daga punchline niya masing solution siya nga. Na leta ka pelutu. Inu siya meton kos long akos nga tulong lakos. Akalimian we cannot serve two masters. Tisivia kikat. Naragat tan mo wona. The bad things is normalized. Mapaya tina paya. Makuluka pataka normal na mising. Nara menchis wona fashion ngan divorce ngan it's part of the game. It's part of the life. When we went away from the truth. Ramana ella may sang aktor siya tiyaking anya kat normalize siya. Nangamtan siya tali observe mga niya siya tu ya kakswa siya. Power tur siya tagang. Itakyang na sila tagame. Ako lang nagtatakalan lang. Ni met patle. May kitewo nakaewa. Ekite fal malang me. May kitewo nakaewa. Ekite fal malang me. Etaka lang me yurun papa taman kalin. You're all wangan mo kui and wangan laman auliak. Kading kalan la yurun kad memelen for lauliak wan makuluklan. Katlian na katakalal Jesus Christ wan makuluklan. Op chup yakit. When banakaya tagay ke Genesis 3:15. Fute silan matansingan. Dito kami, kanaus tila. Futelan, Lucifer, makuluk. Pangasolution siya nga. Pangasolution siya na kaya step makatagalin na ikatsunda na mana isang akulukya ka, aktuar siya ka at pakat normalize siya nga. Solution na pangay. Pangay, may kitiyatakan ka sa umin. May nilita, inalaskay siya. Totality lang, provision land God. He will provide everything needed for his creation. Every created orders God will provide. If God put things in this world, he will provide a way. Nalala perfect, ikikarda na vida, and kat sampram kinmasing, and Lucifer, the kanaus la, el sat na kanaus na masing. The ultimated tarifa, when Jesus rose from the dead, pangamasitagan kasawa, may sang siya pan. He rose from the dead on the third day. He ascended into heaven and sit at the right hand of God Father. From then he shall come to judge the quick and the dead. Dahil sokak som, usye may sang siya ma, uskat na fon na nage spiritual baptism siya mataga. Siya korin siya lu, fa siya dolu, kat the Holy Spirit. Pangamasang siya nga. Kadin liya transition siya nga. El taga katin laman may in bodily form, fully God, fully human. In akfashila may sang siya nga. El so melusya ma siya ma, we've been deceived for so many years. Kat nikin na may first fruit, isus na kya ngan kat siya nga. Ar katalo, katinalo kya ngan, akatalo, ngatali uniform, ngatali rose, ngatali oil, siya na kayo mamay, tinakin siya ka. When kat sila siya, el pangon may tanay me, in el suk may tinalo na siya, ke pay, ngon na pay, wangan yoros. For so long, solution na patakang. Para ko saan lang ministry takyang na sila, triskal. Ila fa na lang misha, el fact, we ba na tamtay, me, duo wiyers, we tamalil si wiyers.
Leakakos. Osoin. When bangan lang kalang yoklan ka. Di mas tafong leji batas ka. Di kulun na matafong leji baksangan minstrain taga di la pay la ako la nagkafolok man le. Ni met patla. Na ifing kung leji Pahpah siya kung long sam may ket la ka din taga na kaya nga on fulay la klik na tuman fact na kaya akpoklan met. Kung ne kung salal lang na pay. Wangan lang si kawil si mataga ifing saksi na yung na solution na bang kat inissues na kang man. First fruit. Kaya kat lieta na when natamlay tres kalilakal miya 490 it parang ay tala pite pelit kos mo chisel tubug it nga ud pelit kos 490 siya flash batas kengen nga Abraham nike Exodus nike building of Solomon 490 Solomon nike etik simay Exodus after 6 sa edik sike after 6 nike second coming pakatas kengen nga time period singa batas kengen nga dispensation we covenant na kaywa katash ke 490 ngay tang na masimay takang na siya tenel saptaya it maston we onwolya wikit nga ul ba katash ke ngay takan na ke first fruit singa na first singa algor isusle first fruit singa na katel na ke dai ke liftikas no dolu ga din nela wang na pa matafung na ka kanga Kafaya ko shikjaktar. Shikjaktar ke spring time lan wedi prunga. Todo son na shikta taga shikjak ke fall. Malamakit kosh. Malam shemet malamakit kosh. Spring fall. Katita na Mashima taga usye first fruit si mga akmin isustek yang pa. Shalayak te kafanga fulfill like crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lan Jesus na yung kasaw. Inuta ka kif si mga akum taga ita ka matalal fung Jesus na kaya ngon man God. The third person of triune God in wicked ingin na katin de patatyang na kaya malan mait ma kulan ko siya for so many long time may nakatin falok na kaya malan God. We in apostate. Komedi kata pastalas nga 4-4 kemay tan rek patlak ay ngani donation mayorek tanapa na chisya sila kalan niya dal ke som again mamay tayo nakfalatya dal te taka shamon doctrinally what is predestination, what does it mean by doctrines of calling, doctrines of regeneration manitekle walang litiorek nga. What does it mean by born again? First fruit. What does it mean by justification? Conversion. Adoption. Katakam takya for singal luwain introduce for singal dolin na singal algor na doctrines of perseverance. Remain as Christian. Persevere at the same time proclaim Great Commission. Therefore, when when a fellow dog, a fact na sin all authority in heaven and earth has been given unto me. Bakit asking? Kung when a fellow pa may tlalad fung i-church or maganaving kung nito na dahil lang. May nga lalain luti. Siyang in fact, actuosimento. Na kung kisensya kita na memait nga we've been deceived. We've been drawn away from the truth. Matakya ako kwan may dara maman manas na pay wan mo ulike. When katin ay susta kya ngon siya first fruit na feast of Passover, feast of unleavened bread, feast of first fruits. Tagay kaya lifting us ng oldoli.
Feast of Pentecost. Inakalan kila. Sisya som tugun somla ascension, the Paraclete, the third person of triune God, operate church. Mother church la sa matilal fung inte arsi ko try. Arsi ko ret masapta si fosali ko. Nimet som ni gan Jerusalem na ne kang ausot masangsing. Pa first fruit singa. Pa isus na kang singa. Wangan matsaman doctrines of adoption siya kading kalam kala mesing. Agan mata kunne met nga. Fak uniform, fak menu, masakawod, patas na usukya po. Papatas na usukya po. Fak na metlipan. Papenaw siya kalak ngan itala met nga eh. Metin akay. Eloin na kaya na pay katola audio todo lemon siya samsam kin masakaw. That's the priority of the church today. Can we not see that? Can we not see that lap? Order sinabang eh? If I got the phone na kamalan ka. Can we not see that? Siya taga-aksyon si kadingen na. Machi makusuit, met. Machi makikiyapin, met. Machi masyangang tote, met. Inkalam sin magkusala, tilipan para mga ngangan kat. Makaya napaske. Malipan nilaske. Inkalam na pala, this is genuine. Inkalam na machi masyangang tot. In samsam ke papat mala nekela misya, pataka samsam kan misya Molyak lan Jesus Christ. Matan ta ka nakamol singingin. First fruit. Unleavened bread. Wan makuluklas. Al sipripyak. El molyak ka lang aktolo. Taka ke fosingawal kustan na el oswekatle ke langsilal sifen ke kaspay langsilal sifen ke kaspay wan kaspay wikat fashion ye katana machine wan langsipay makatli na ke connect na ke finshak sine mene fo tamle toli lok somte check yakin no phone pia pakutin get church itabulelo. Temulan may da power dia. Dia kulun horror na kuluk si patakang when we've been deceived. Solution na bang. Kadin tolla papaling sashi si lasng kat folok na nagaling mata siya when pang oya si mat utaka ke oya ke lesendaria kaslan kat. Ingin nakataka ke lote la papa okay main katurut makin leng sa siya nga kat kuflan na la papa. Main tingon pa si mga. Na so therefore kadinangan si beflot na ke first fruit si ma molya ke lanak tol. Kadin si pa susle ke nganlan kat. Misha si lashi ka kada ni vida na initakla. Nakikat ta kay susta kang ngan gato, kat worship, kat pray, kat put our faith, we put our hope, and we revere Him. Later na kayo, so therefore, moving from the holy place, from the most holy of place where the mercy seat is, kat ta ka na kaya section chaklo na, ikatla kaslan God kasi ben kalem or kat making na sin God on a daily basis. Kat loang na ke simlal pol nga na kat patempolan God kat may tol na ke temple siya kat karang in bel na kayo. Whatever we do for the glory of God. Now ask yourself, whatever you do right now, kamanchin God. When solution siya patagang, first fruit,
Takain kasao me. Isus le Bethlehem. Laman maita. Rela fulfill managawa ke kafa. Crucifixion, dead, burial, resurrection, ascension siya ke kafa akos ke liftikas saptalong dolu. Feast of Passover. Feast of unleavened bread. Feast of first fruit. Feast of Pentecost. Kadin mata ke may sang kite maule si pa maule si ngay. Pakita kadin isusta ke ngan God. Maule ngena kadin me kadin sano ka fa tolu may taga between 69 weeks to 70 weeks when the church age shall langkalangalan kat papan kadingena for laulia come as you are. When malakay wakay napnas na kaya siyayan tiyala lalfungi kaya malan Jesus Christ on the cross. Blaspheming of the Holy Spirit, constantly reject in kanigin mo so kufan na taka when natal Jesus Christ magayon na pay arakatik kanilya ka diving kestan hit more rapid talaga finne ko show finne payak fakya finne o ya fakya taka bring it to the throne of grace, mercy seat, the throne of grace. We've been deceived. We've been deceived. Therefore, when Papa is not been, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrines, reproof, correction, instruction in righteousness. Wangan maurik, wangan luti, wangan kai, wangan aksuosye, wangan inakatiya masuos was na sin matkosaya. For a long time we have been deceived. We have been deceived. Bang apa yung taga, flot na kaya kukan ka tayo ngayon, ay syuste kang man God. Therefore, kafatuli pa ang tasano ngayon. Why na siya ito sungal sapta ako, for singal tuloy ka singal alko sakal namin. Why na siya koran singal meg or 50 to 54, we son singal ako, for singal tuloy. And that's what Mako ascended, Sundari, sitting at the right hand of God Father, interceding for every church member in Brana siya, kat makaingi siya, kalain sapi. Kafatuli usum na taga. Feast of Trumpet, Feast of Day of Atonement, Yom Kippur. Laninanon kasi na Feast of Tabernacle, predestination, doctrines of predestination, hell and heaven. Aktak-taklo yan at the end of the tunnel. There's nothing in between. Kung wala Jesus, mandayin ka siya o sasya. Jerusalem sasya, fella sasya, or you go to the lake of fire, fakyak nung wali siya, fos alcohol, para malengan. Yakati li kasla. Ngan matakikalam lali. Ngan taka share. May kekla. Kamulin na lalfungi. Inakaya siya sin siya. Na ifingom sat narske sikosyo. Lanfela. Katpang na sin nagawa. Infolok na kemasin. Tamlil tresil tangon niya. Mahal sa mataproy ni kadali kesla ng pangon niya. Long. Yan sa mataproy ni kadali kesla. Pangan ministry lan kat the Holy Spirit. Yan taga le place siya may nga sapta singal doli foslo na kaya akos ke orek ma. May nga sumataproy ni nga nilang sa balapol Barnabas in sumatawag Journey Lagos. Si banakalam niya. Katla orek makin masih mamanasin mit ko siya. Pang di pan pa manasin mit. Kasi pin manasin ko so, manasin kikiyap, manasin oya na kayo, napnas. May kin kayo man na kayo, nake, may sang si mawoy mit. Tagagawan natal Jesus Christ. Ngayon, bawas ka tingin na kanina ni Jesus na ngayon. Tamlay, trace la taga. Punchline niya, mana kayo makatakalam nga. Si panakalam niya. May sang, papel sang may sang, swashland. The Father gives perfect gifts.
Broi ke met lash na ke wakatin shusta ke ngan ntasano flok lal. Ket kulo malap kartan man ke wa tamay tres de flok not pelo si saklu ke atena uskume ke pel flat. Lumalap kaksikin kat kimulash kewa. Manaulam at wiyash nge siya kumdiki chat pak sangan. Inkain orala kisin pa yung akpelash ng kaksikin kat. Game, lemisalipan, kima kumpura ilikas tanasyo, kalinga yakloman, inkain daka blessika di kimalutuda. Nang anis spell singe, inkain aklin ko usma, daga pe, sakak pasyahan, yokshi pe nasyesh, kadin kain sisin sige may faklawos nge, kadin lutut ke faklawosan, o siya in time lao siya, kulo malap, afin siyak mo, kosin receive ace lutina kalem fanensi matako ke chem sapta se singal dolun ke singal lagos misingan anju bana kalem is vela sha inga indaka awi en na klasha na ke maga take ni ke wiksim singenge mage casing lisan bangish vela sha the father gives perfect gifts na kita galing la na siya dabel sang mesang wowo Shuwa na kita kalal namlilipa na el academy platform lasha ko siya online ministry katakain akfashi kuno konfalatsi ma academy ki meto saptalong lal ko fasingalal ko skilong ulnge som fake kastan gat may dahin kain lalal fungi baptized le taga na yun gat tamasima lalaan pa discipleship ingan lotoyang may dahin kan faculty kastan gata Lasin wet wiya siya ingan mole. Napana nga kita ko lala, ito ka samsam kun na ki si testo ni kalimekos, fastong dolu siya nga ke oye siya ma itak lagi papal nata siya nga kung gan li ki papal matay ki kaskusay. Papal si nata Schmidt, matigi masih matrik magin nga. Na mayan ki week mo siya nga, kikata ka na ki enduring beliefs of the church, masih mga kuminan tufail pa kastan gat. Nakispin kastan gat, ito kilin la siya ki taksiki metuan ko, tuyong dolungan, seek ye first the kingdom of God, na mana kay wasya yele awi fall na ki akwaklal kilal. Amalipan el taga, tangon kat na ki proy, kadin corporative li taga ni proy, ki mamasikyak nga. O yesi makat proy na sinkat. Ingain taga pekashikat kima itak lagi papal nata siya nga mawangin ki papal ang makatakfas siya. Sigas mawangin langan bebang Jova itak lagi papal nata siya. Na kemishin siya makataga kaya nga katalal pong ilas pukon ngulon kos ki papal nata siya. Katalal pong ilas Jesus Christ il taga misya maulyak tukon landolo el suak na yun gat Pahpah. Katlal pong ilan mong yang kipukon ngolon kos kipapal nata siya nga. Narakat te reading between the lines. Katera kastan gata nan pafesi. Katsum na usima, fos makatlang si lima. Eta fal na kinanakla siya. Mga inan itutlen alina, awin na nakla siya na kimakastan gata taga na sishkea. Tapan ang pangi, maasimagat. Tagayin okuku nenay na sinmatwiya siya. Pakandan kanin la alu siya kuskan sum na ke. Tamasi makataka na ke ngay pa kanin taga tufing kastan kat. Nang anispelan ka nakilan ko usmet tigi nga kanda ka wala Mr. Lipanin kali taga nila siya. Taka la siya kikusayan online ministry naging akalim yung kati taga nagkiklik kung may click like in post mit matagali. Katangan fakak masyo spoilan ka at matismanyak kaya. Na kung kikatlutia, kung ikasta pa na tuman, kung fact checki.
Ke Paul Silas malutifinen paraya. Orek masingalit ko rak kalemi. In Belgium rak na scroll. Simna kastan gada ke scroll. Na fa mass produce yagi da kan na format sige Bible lang itok. Na panangara pelma da illustratia. Met paraya nga sige li la mailos fak nga Karen ni kastan gada. Mayen oya si mga tashke pa. Siye convolution ge mga kumashke pa. Katri di masi. Fakta ge pa pala. Katena ito alame literary historical context na ge. Nakataka shaman na ge in the fall na ge na naklasha. Katena rela exegetical kal nga yaklasha na ge la me sikyagin belsyo. Tara fact le masing. Dara kataka na ke malutut mising yata na. Kat sham ke tukun miselan lema pangi. Nara kat finta ka peta teta la James ya si ma sham kunyak nge. Astafung la dari. When si James and waki ke 40 AD. A James si ma sham ke nge laf brother of Jesus. Na banang rata ka na sikum ka din sakluk. Liye oile liyen makastan katta ka nakalimina sikum. Na panang rakat welcome ikan kasena kay wa maka-ususiyan. Na masima yok siya pa. Orela to diligent loman. Pili kasin siya kloman. Na ki enzima ekan tupukya klefal na kasin siya kan. May gatfinta ko na inta convoludia mamasya. Na factional tamalipan nga pa. Kakatisus lain ngan. Mayan nga confidentius lain ngan. Mayan nikotima silita na pay makaslan ka dakalimia. El sisilos masasla. Kimasaplan gada. Al connecta na ele fatotole. Ele tepe na syun. Mole lasima. Kat papat sa pamawin kulo si fun na natal nga nake. Na panangarakat ko na in akfalet ye kilisus leo. Natari na katena syud na sumna ki aluwe. In kan sumisus na ingan. Akrikat na nagitaka si lalnge. Manel mise maulyak. Natakapan siya kisyen siyak singe. Aso ye ke pala Christmas toeni. Katama ita convolute mo, yen na kayo waluto ulit ka anyway. Nakadalakin siya uye pa. Efin nga nga, tamang lipan katsumaniya siya mo ita. Para fact lang, mang kingan madalan gat. Inganda ka na shish. Masing it's not about ANC. Masing ka dakfash yung iti mga ke wiwi met. The fact man na siya, ke scripture, la poesia siya 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 galanungol mekos. Sip nga din ang shish. Ke bulan belsingan. Pangan kita mga kuminan taga peel down kunay ko. Kulo la, when kulo si fan na natalik lamit taka na fela. Taksin siya klak na siyuma kumsom umrok silom. Kapayil siya na pagilan naklongol mekos ke Disembo. Nara, siya pagsin siyak mga shot na siyuma pange. Siya siyamtayak. Mas 20 siya nga kialulas ko siya. E me context scale. Me si arasikyak ko. E fakata, vinmayakin siya uye kaat. Fakata, ngayon pala, dapat alikuyas natas kaya siya na som na ke. Arana lang siya, may fakki pa pala mo, nga ko som alu, som na kerom siya lu, fas siya nagaluo. O yan na, may kasi mole e matal siya. Pangayalo na pa iya. How do we do that? Eh?
Sekali Afin te witu met, talik tika te witu met, tikmtan sin tikma nga makato, te witu met. Na sa perle. How is that a living, holy sacrifice to the Lord? Ngan fas mas sasol, ka fomenum. Sasa, anamat siya. Narakatin na kasi finiramangan manasingkat. Let's do it. May gatfalen wepen a money changer nge. May nga ligim takpetar finan ko siya. 2007, 2008. Slum ros singe, ros machel siya. Mani pa na shipshplan gang Dakyangan ka simut supong nga ligim tak nga kan sam ke. Tal si pepangan. Tamalipa na sam kun nage katatalikuyash ma kofla layak lenuchyak nage molelasing Mayen katsangalik na singan matsinge. Katala orela le ramet nge. Ngali nagikmas nge. Sima del fakla nge. Ngali endul lagi yem singe. Emtang bekse singali nge. Talik siwen mukay fan nam tangeti. Kimaslala. Nga flip. Wik na nge. Matsupo akos. Kisimas nge. Mas me kat attend to. Mas me kat tesum na keo. Met me kat shulela. Met me kat tiel. Why kat living sacrifice holy to the Lord? Na may entakala siya kat samram ki enduring belief of the church. Katash ki maasi mystery si matinagekta na silten nila. Paikektan sil John. Siya ikesta puklimdum siya ngayon. Ora kipesi makataange, ange, isamlash pukluo. Books, a book. Meto iti taka ikesta na uleng sa asya gilak siyang naksikonekla. Winkula si fan naman din God. A meto il-account din siya, matakma siya ma accounting som syukla vinpay misaya si bangan natin siya na meticulously hura to diligence la nagina ilkonayak anafin siya siya si wangan accountant siya som syukla na ilkonayak galte saplang ipagit la na aksyo sila ngayon nara lukel taka ki account la lang ki lalal Maria taka nake so connect na pangan misaya siya Namaskan confirm ya ki parang ako kain akfalat ye when gulo si fan na nataling En si mataka kya pa oye makatarama den akalimya ki kaslan gatang Malta kata pangariti pienga malan kata sinas going El malala el fushesh Amana tuwas pa makatarama singil metalip pusing Na panangara en makataka kaya pa met kolasha independent lang ki oye mata orela metain put them on a pedestal naman kan laki Jesus Christ mayen makatarang kata eltena usi mamatal si living sacrifice na sin God katitake katitafake yelimi ko tamalilipan takshay na liye nagifong lan metlash ke church nge forget na fin pasta si kang asifena katikin met wall fin patembol si bangagat masek akong fin liben kayen talik na din met kol nge dahil pakuluki meto uyayang if Mungkin tissues lain ngan. Nakisipendel de orelang kat ngedang mapange si kasak siya. Na naging afaka iksu ko ikuluk lagi si fean patati natin. El pusho sa kilang takani ke shitin ngan.
Narakat na mata na fong ki masi masta. Mga fakang autyak. Yalungon simit lagi nga sikasin siyakin. Fuka nga kuflantan misle. Ang ata ka nagkiklans up. Narakat James ildaga nga. Ildaga te usi anada milan makulukata na. Mahako shiba tamlilipan ildaga katay yakengan. Masimit kan ildaga shamram ki Genesis tolu zingan gel Adam Eve. Skinan ka masi ngayon ildaga ki Genesis sapta tolu. If I dem daw ki sapta si luo. When ancient servants ko ngan wangen ki sapta si luo. Ki kasmadalan God. Skiliye precision silang God ngayon. Ilvata kaya ki sapta tolu. Nara kung finliye na ki pangan puksimit ki papanata siya. Puksya ko ngolon gos ki fakki up. Long luo. Satan el sisiyang nagilalan furiyak singin ki sapta longol. May sapta singal yafak ki revelation. Pangako may patatyang nageng. Ancient Babylon singa Mama katarama somla na ki may kashap kanin mama pain na matashti ki masiwas bayang. Kung gayon celebrate Christmas. The point si mami nito pa ette muli kumle. Na kum sumakfalet si na kumitala asma si yokliki. Yes, kum celebrate isus na lang lemo. Tamek merat ako. Kung may skip lumandari na meto ko. Kung siyubam dana sa ano yung December nung may korta ba masiyubak falet. Kung may orela meto on gusto ngol dolo in syuk metok shalan ka de maswaswaslat. In wikat kasha en si sishma pushoshak lalasi lilangi. Tigish ben na nakuluk mo kayo na a curse yak ikat. Ngata na Deuteronomy longolal ko siya curse yak kidaling din kat nga fakla. Kung fine fast ki malan gata pange sil nga may ta kana suma. Ngat la limit kolas finen ko sayang. Matawak nge kung finili kia pom ki Pahpah singa. Atena wo mamataka ki fukunorek mao. Anak ka din usramasal na usramasal. 1945 en mergita ka madal liberati ka tilkielya. Shok masima dala leparkya dagi koneksya na den sisla experiment sila dagi nuclear bombs yung ewe. Siya nga NCC nga in Russian tagam dake. Siya nga tang liga ta mamasikyak nga. Katlalal fongi mit merge nga yal nga ulan na misingi. 1945 na 1985 yang ngaul. 1985 nga 2025 yang ngaul. Na mega daro ki yang ngaul siya tokong eh. Pakat liyak taring eh. Kadinan fulok na yurin kat. Kat fong a deception siya matamalalipan na siyam keng eh. Siyam daw ki Genesis tolu. O iya siya nama sikyak na sila ito mif nga eh. Papa na sikyak na si kumusing nga eh. Matayan siya nga siyamtek o iya siya te fosek. Som na kilutut kita ko siya. Finan Israel nga. Ahab, Jezebel ilta ko. Kaya pala Ahab. Spirit of Jezebel singali Ilya. Napana nga deception siya nga nga akong 4-4. Sham season in football ba nga. El siya kulukle na ilan na talik football ma stand out nga. Ilan tagi film room nga more than they practice. Ta study kasi muflan kasi player nga. El siya kulukle na il matape. Syuk pel si malan si fashkati. Pangayan si mga kamtikan lose our cart. Man elita desire bela siya. Na mayen, kung fina na nga, urek mag-court, nga som, utsak na in prison, wangan siyasin met kao, nga fact mo, nga para lang makluksing, nga parang kauliya. Excuse nga, edal na point na sin met siya. Nakita ko na siya na,
Kat konek la si testoni kalime koslongol tolu, fin kom teta kalim ke, laitek le soul jinge. Now, papa nang ako maskem singing. Kat weot na ma wea, muema. Na panangara, no wonder why manifestation ke kastan kat, anan wang anusrin, makat palakan ke alulasha in the last 40 years. Parang akisensya kune. Keurekle pa balsinge, activity fa kelo sa rasyayan matalangas pa balsinge. Mayan ki, matlan kat nge, simus kastan kata. Elo se simus fa ne finsyun tafong lesi, dal tuin jen, falok na kim tawa kasi te falok. Siyamat simus, siyamat langas, siyamat tayo bimangya. When malan kata pa fakim ay siyawan ko fastolungan. Matal. Fakkia kakos fasalkos fakkoja penna. Na panen na takana sikkom, nga kuminda tala, tisayar na lakom. Papain katen pataktiyang nakimangaya. Nga language si man kasha yakoma, man kat mataya eh. Ngat lali na ki kwasa kumsista ki maya. Finwangan peit ki eh. Kapen na yung alingalya kwasa kungan. Mama takana siya kat ngataliena kel Joseph kimdan kel Potiphar shikin shvella pel na kawa mashafu pe takana siya katinan katangla mayen katfin katangla katana Joseph el kan tuina siya orela lasila ke kosona sintan si kel Potiphar nge eletena shun level si makatel rek makanal ke. Now, a temptation appeals to our desire. Electricus. Ekosrela. Faxima. Eunikati. Mayen Roman kos fasongol dolu fakla. Molin makuluka pa misya. Nanan ka na kaya oya si nga fakkel Joseph nga. Nga si Fena. Nga lakan na lusya ulaka. Makika noyen kosro. Lalfunin na naknge. Lakagin mo kuy. Napanang gikat papalikas na nasik. Kapayla kumasista siyaw na kato silom. In patatyang nakiyoyeng eh. Pakumta. Na desire nga pauskat lang nakikanoyeng eh. Na arak at patatyang nakimasivakim. Tutronomy lungulal ko siya. Disobedience nga. Mayin patatyang we hack on our desire. Na naksafye, tamalipan il dagakalemye, the result of disobedience, pamise. Na kulo malap na singkat, nga kung vinakfalat yung Christmas, nagat, ngat lali siya soror la finsyaksing. Enwagil nil palalayelip, kofla folla, siaklin yakil, el ship yakyaw yan, yakyaw tolu. Narapel si mga ange, kofalok. Ora kan sila lai siya. Kadili kesta na sila, likim tawa ka, ngayon tani ke second coming siya. Napan nga makatarang lela katinde pan la sip na din gata. Naki oye, naki self-glory, oye naki pushapash, oye mayorela, metaphorsiak, when God is not a God of confusion. Kilo malap na singkat lang akan wala taong nalipan, yung malututuwa matakan kasikat. Ang lipan ba lang flow na room, kaksingkat. Okay. Matlas ko sa amdal di orator silan mat ko sa nga. Elta ka streamlining a structure ya mailan en sampram kinakyok. Elta ka nga alawo liti siya elta ka main bakat di inom siya nila sa miseng. Amo maluto siya alawo kain manganta best line si may nakadinas ka miseng. Namnas mat konsom tapan na level ko len proilen metigat facility ka. Kadim mat nakawan pro kaya makatas ka. Ta
Mas yok şu ben meta kadin şuşta gengan man ka. Kat na pay kadin ito la meshing eh. Mole kun, moling nga na pa mole. Tamna litres ka dakala mi mo. Chapter siya ma yok. Wo mit na ke selfish min singa taga ke room sap takal ko. Kumaliya na molin ko ay mi siya, molin nga na pa mole. Apangan masingan na kung sum na ke latalal pol ke kelati al me ko na maluan takan takay ni. Takan takay ni. Nakatatakan na ke Meron ko first na you cannot serve God and mammon. That has been normalized for a long time in Koshai. Now matching in the gonna get boy large with Nagawa, a belching and as we got na tamly level go yellow then I can met last Nagawa le arto my yok shupe. Belching a din na shin in yok to gina meta. Kadin Broina shin got Lenikas Kadin flock. Is mulching. That the rela broin fashion clash. Ilang silang got the na litu. Meto on course for someone lakos na gaton lakos. Our Heavenly Father. Ele tan na phone na in lash kai si. Ina na siya pata taga ke may sang wo taga in kasao. Ke when natal Jesus Christ. Kif siya bangan. Ela kala mi living kum som. Aflate Chris. That should, for us, genuine believers, len na kayo is a kif. Len na kayo is a kif. Na kung may orphan felon na phone no, may kikasha ka no ya, homeless ka mema. Kung mata na in nom siman as a kif, try if you kung proy ke may masyat nam ta ke sigosyo klan fela siya. When kung mol kung kif siya, may sang siya as a passion, as a compassion to follow what Jesus did on the cross. In free ka diligima. Kuluklash vela. May ngan, may wulan na, may sang siya pang. And it's free to all. It's free. It doesn't come in a wrapper. It's come in the blood, precious blood of Jesus Christ. May sang mo siya pang. Kamlo leta ko, rala proye, kat kaliya. Kat kulamanlap karsan man, okay wa? Tingin, namnas, Well, lumalak ang kumakilin mo itlash ngayon, matakang ngayon. namnas, Akilin tagaluman, tamdahil pero si Thompson, lumalap amen. Lumalap, tamdahil Irene Balik. Lalo chingat ke mo lash kayo, tamdahil Luciana, kalusiana, amen. Lumalap ke indirection lawos ngayon. Kat sa siyakin tagalawasan. Kadin ulo, kan Trish, ulo. Kumli eh. Mana yok si bataş gerek. Logi Chrysler gada. El da kain kaşı kat kaywa. Nganda aglin betam dal si uyas nget. Tignis yuli euro. Glomalla. Amen. Sanam ke baptizing ngan singan. Ana ke John Baptist kat long gelat. Baptizilla. Baptizilla Jesus ke kof. Wangin mat Jesus il baptizilla. Matamalu to da baptize. Kamasi nanjik kuma pa kan stride arching. Kadin gain she's the system ngan anaklin kum kita kaluman na wiben na faklum damdal Luciana Feast of Pentecost, Feast of Trumpet, klamalap. Oh, gulo man lang. Gulo. Hangan kita may makat lutut kuna tamlalalik Pearson anaklin kum ba kita kaluman. Koren ngal megosh longol first course singe kay waksin siya course sakak nge glomalap ke kaksagin gat ke masi mga kumdekan to pokla nga tamli pandekan to pokla kejbin ko siya ka siya ko siya makat kufla to pokla kumesom na rin gat te fel to pokla manash peji baram siya kan kumde siya kinakkas kasak kumkita Mengkasan kat kan to follow na siya na vinga ko flat bokla damel lipan ko flat bokla Pwede som na rin gada kung daksing siya. Katla to bokla. Kaya mo syuken siya makatla to bokla. Amen. Tapi kung siyak puray kaya ngayon na lewshot. Na panang makatash kaya week missing ya pa enduring beliefs of the church. Siya kataka shaman kaya kaslan gata para katalan na zero in na kaya pabal sinatash nga. Wana kaya Josiah Shavon ilustaka
Puklum sima me elosakan la belna loisi. Siya to ko siya simit tagal ma ora o siya tamlipan. Ma taga Amon wala manesa. kulang wala. Na paneng nasal me yalam ngagda ko siya la skini nan ka masinga. 55 Amon el 2 yalam nga likos. Kastan got some again. One mit. Akom can operate without kastan God. Na Kulo. paneng ara na ka din exam next you wash mama the kia kinga mayen elsia kulukla na leta ka orela nash error sin singo da bagat ta ka academia when malen kata el indefectible so fastamet nage aglenian met mataka ngay ang aglen kombe and sure Nelson to walk klamalap ENI punpe pangan. ponte pange kay klamalap ke kos receive ponpe kasma taka You'll lipan karikata. Tamdal Sue Lorraine Ratney from Alaska, Glomalap. Tamdal Luciana Leviticus, Glomalap. First fruit singan Batishas, Glomalap. Al Glomalap na di lala tangan na kayo mangan Glomalap. Loki interaction lo was nga. Anaglen kombe tamdal Yuli Euro. Namasing Glomalap JD GD George Glomalap ngalila mo siya meto siya lagos was longol okay masing Glomalap in kasgat pe masi yok sipe bang ako min pray na singat correct masi longol ilanas ke pa palasha Glomalap tamdan nuar manena Glomalap ke faklom nga na nage o yesinge masanam ka sop ngan masing akademi ke apa sima kasha ya koma pa compile it down na ke enzima kumkisensya ke mayen kumeta ke puksima mata imit ke pa banada sange baso na bana ngara ashna sanan mga kumenan so visit na ke in mo oil el from lasha tamdal Luciana Albert klamalap ke akademi lawos nge vinne tamdal nuarma mayna manakalen pe machiwias nge Rangias Paul, kulon singat, kulon malap ki aspelom, intrapojak pe kasyengay nakkalemye. Mamashiruman kasyagat pe kaywa, edify one another. And dahil CBN, engangin, wilutut. Masingay pa si mga takilan nakikat kapingan na len. Naki oya singay. Kataka ki, finbang nga. Katao, singa ulingin na mitlam ngal dolu na ene nangan patchidia time loko ngan sana som mutulle na nga tali kya ulu taho kite wandi tu ngan maprela prayer loko in mga kanawi na nakloko na panangara ashengan sila ash ma iltaka kadin kainda ka nakimalan kata min mamul si pange it's not a drudgery demasi makat anakatin akfasya anay nash nakasesima anayin connotation gyan nil negative masi makatinganak taka nake kadin taka fakit kikastan gat na panangara gyataro nye na ngasiven na ngapalakun ngafansil tamang lipan nga kumisam ye nake mga factors yung ngakalensa pa nga tenali insiya wawo Kimtan na kaya ka fakla nga pala misla mo sing nga an kanin mang witalik nata siya nga hallelujah when kimta waki elos tena pay attention na kimang elos sa fashik na kulo malap ngan aklin petakalan tutorial tagay Okinawa me siya kangan tamlay siya ngan City George Oklahoma Okinawa, Japan. Praise the Lord. Malap. Okinawa, kami last get service, Marine Corps. Okinawa. Even by it, City George, malap. Glory service lo man, kaksagin gan. Ngale pa akom dadalik soldier lash nga take my hat to them. Chiyajel put his life
on the line for all of us. Dalik sol sila ngi ko salena manangara kadin na ko sinas ki prela sa bel na kewa makate taga niliye siya kat sam kun dialogue nara ngani siya taga bengatam liliban 20th month. Atman deal. Okay, gulo malap kaksigin katpe ke Asloman. I'll leave take it from here. Siya tako kung niingan. Kat kilo malap na siyum proknat, tarilena, tamal michio tarilena ke Artloman. Gulo malap ke Artloman na kayo. Tigin ballin from Lanai. Gulo malap. Shackline, Ken Washington, gulo malap. Lampot, Baba Lampot, gulo malap ke Artloman. Napit, Alabama. Kenya, gulo malap from Columbus, Georgia. Alik person, gulo malap. Silaklu. Flower Tubuli. Tanda Rose pangan. Baye. Ang siling amo. Ow. Baye. It sounds like. Right. Oh, ma. Taga ma. Nga taga. Si wish with nga Texas me, I believe. Okay, good. Helmet pangan. Nga madam na helmet. Ow. Well, mermo isyo gulo malap. Tamtail Fräulein. Lana is strong. Malap. Nalik person. Nga mo pangan na phone na. Dragon one might cut the balla the anagyakalimila siya kat. Ano na sa siya kan rare rock. Orpa gulo malap longas na ngan. Saklo kung Pangan makan na kayo. man kan na tingnan si Wersi lana hingan. Pangan. Digin namnas pangan first namit nage me. Kali ana ke fakla tam liban. Kali ke proy ilo malap ke malitina wo makatapel sinasish ka din kain sangkasikat ke magatash ke. Ana ko sakli nante inenalu pa kadilya ke ka wal ka mema. The malan ka ta in fakiklen si was. Daliksi siyak sikang ka ana anli ko maintain distance ilong nasish nanga kum tawshi dal chesa. Kung na follow ka da liyak wo ya movement lan bisis nge. Era kung may wipen na patatyang nage elyaw. Nga wi ko spena tangam tanan singe proy. Anake polil fako. Penganalen polil fako ngam tan singe proy gaywos. Ay nangan wi ko sisin si irin gat. Na fakta pe kas singe lang ekipel singe fast gifela singe yo. Ngay tatari lang asum na wi. Ke kusa online ministry da ko in kashikat nge. Laylain pa nge narrative lakom. Pange masi mga kom asin na naklasyo. Nage pangan o yasinga na masing ako min tu fair pa gaslan gat. In gaslan gat pang ako min tu fair. Pange lang si mga ako min tu fair. Na fingat akfasyo ingin. E kekla na si sana kekla sila tamalipan nge. Mamasik na sila nga. Ito pa na utya kesingal tolo. Ikekla lapangan na sila. May tara kami na nga. Utya ke 2002. Pagkava kweli na yan. Arana lang sila. May pang shifel lagi maslaga na nga. Wait a minute. Di eh. Nangafak na sila tamalipan. Dan kaya ka siyawla ka lang. Awula na pay ke kayo ka. Paano nga wangin pelin should pa kikipin ka lansap. Kakikiapin na nak. And si fan na ngay nangan, full laligi maitaga si feya lebang ang fulok na rin gat. Ako lang malap kikat kain, ako la siya kanan siya sin proy kipesi ngayon. Kat pasta yetom, kat flatlash, kat laleprem, kat lalaisik, kat lalchikap. Kat siya si sista na kilangsi. Sa paya mawin kulo siya fan na nata. In the comisia ke speshmeta. Kulo ke plan of salvation lum gat Pahpah. Kulo ke kom supay lape mo sap lum na finances ko siya. In som ligia shain lalad fungi singe yikuya finances. Kakshagin mit madalash matya sa fashikin.
inkan te coffee, inkan akapi, inokala matlash finan ko shai. Siya katuspena takana kyan katash pumisingi. Kaya kumikasa na siya kasi teslonikal me kostong dolu. Nakatesta lagi pa palmatal dum. Kaya kasto mo. Section aklo ke temple singi. Panang ang imagination lasha. O yan na kayo matakake. Nanaklasha. Orela katsuwala almisingi. Kat pa temple si mapole lakalimingi. At kain wangan si section ke temple singi. Panang at prayer na siyong kipel singi kumintulokun katyak. Intuvin masiwas pa iloma. At kaksigin kum kat papa. Kaya na kayo amam esin na siyesh. Man kasto makalamila pelsi na makat. Forla inlalalfung ike wan gulo si fan na dumingi. Dahil taga misya fin siyaksing di kun man dolu el molyak. Kumesili ang an matal singin kat. Kat kulo malap na siyum. Panangara kat ngayngin taga fakak kimaswas pa iloma. Ta kasto min som pasyalen siyan matwir ta kewa. Mamday nilyala ki mano, ki masla. Kasto mila na siya katla siya kosro. Mataluo, insipikye, nucleus, mitochondria. Ki munun matsi, kaya nada milan matsi. Inka nu siya iling, man kaslo mo el siya. Iling effect na siya na kewa. Kat kaksigin kong kat papa. Talik natas ma, mtayin kel pos ki pesingi. Elosin nitala, elos tiyamaka. Elosin kan syukumbe. Kat pray na siyum. Inga siya siyum gumnak nas kasha. Level na mitkol na kewa. Leadership la. Kasi siyaw nina papa. Kasi usasip. Yok lagi na kewa ke church lo magikatas ke church age misingi. Mitkom akpasayla dilokonek. Ingan folok na your room. Wana ke luotes luo chronicle it ko singala ko sa kalembi. Fin metlom bray auliak for la folok na your room. Kumefakain matla. Ensumin ka siya at the book bray lash. Panagipesingi kat kaksagin gumla kumikestam tanin siyas. Kadindakan ke mapay siwaslom. Kat bray ke walil singi matwiyash matlili matlala. Matakape, cheki accident at kain wibak kayagat, kat kayo ayin kain akfashi gunakan falatsingi. Panagat ngisesum gipelsingi, kumin losyen vulwash, anakikum akalembi, siya nga sa paela, inkan fakak kimaingi. Atop siya taka fakla, kadingi sa paikatla. Katalal fungila pa Jesus Christ ilwin kulo si fana na dum, tagami siya tikun nandolo el molyak. Inakalimye kolom la kumkutang la kalyak kumkulang na makulik na kewa eso akashurun kat papa e mas masalo makalimye la kat fin lalal fungi kat efawi asmo siapa kushay online ministry de kain okuku nene na sinmatlasha ki pelsingi kat fin ne festive kafufu tajakta kadin tiena loose side ki mas mayokshipemita kadin wi asmo kalayang bakotin, sisinsilangan madalumin wikat. Amen. Lumalap, siyong sukungan sang aksabita kay nila siya. Napa, kadakilin ko spag screen na, may tagay wawiyas mawikatan. Sukungan nga ako, minurek magantalan si Shikmas.
Hashem.